chậm phải nói đâu mong lúc mong
Matok sirori mangkini panas paderaju maring sidro pemacang Beprayo angrang sok sirro prajo besar Epok socan liyo Pak rudek kabe liyo Gumadar sukon liyo Gulung mendot ikan dadu Amlesat sangyang tarmu Angrang sok sirro sangyang berusu Udah putih kali manjing maring anggo sari sama kamu lumang pakir rimang kini panas panas moring sidro apa-apa jamu sirna Raja Waru Rare seperti Wangi dari dikang situ Mungkin panas panas. Apa cirai panas panas tu? Ulang maring sidro pemacangan. Anamu wong anangun semati. Dia nak kumiki anangun semati.
apa warah kawan ini panas Patirajo. Apaan siroi panas Patirajo. Kemarin setro pemajan. Nangin ngeri makin. Siroi panas Patirajo. Amarat tiangsu. Siapa wong iki anangun semacam maring setro pemajan. Iki dalam serat dimanggil di panas Patirajo. Angosak ngasih kapus sama dender dimanggil lalu. Mau kita mau. Wes kita nangon sama di kita taruh nangan nangon sama di marin setro pamadi. Yuk bilang kapus sama dender dimanggil lalu. Kita mau rep apa kita ada pecah? Yang kita mau rep mantap kita lalu. Yang kita harap pecah enak kita tanding di bawah sira lawan di panas Patirajo memang lalu. Nanging ngeri makin larung otok kadang warganto nih makin iki tonton kawisesa di panas Patirajo aprang tanding rimang nararaka di makin sekitar panas Patirajo angusak asik tapus semadi ini rimang rebut siroi panas Patirajo rimang otok kadang warganto
Adak! Anyang Chandra Pirawi bareng Tegal Mayura. Iprayo ang rangsok Raja Buselo. Duk niya! Iplak aja kayo din. Yung nyo sudah salat kada warsi-warsani. Socanya Adi Surya Kembar. Oman yuk adi nego amulong amurah. Anteng-anteng ku buah-buahan. Maka kudungku jejaringan. Apa dok mati? Pengadaku! Kaya Gunung Mahameru. Yo tanganku naga Bandung. Anyang Chandra Pirawi bareng Purwa. Pasti bisa nyawi suara. Patro senjatanya. Anyang Chandra Pirawi mareng genean. Oh senjatanya.
Iwan tangan dorong lelak kiri kanan. Panas pada raja. Apa kita harap mau dan apa kita harap pecah? Yang kita harap mau ya. Masuk kita. Oh, kita warga tu. Buat saja jatuh.